بله تماشاوان هێژا یەک مەح ji bo hilbijartinên Tirkiye maye bêguman Kurd dengên Kurdan ê ku yek alîkirin di vê hilbijartinê de fokusekî zêdetir jî dide sekna aliyên Kurdî di vê hilbijartinê de. Serokê Giştî Partiya Azadiya Kurdistanê Pakê Mustafa Özçelik li Stûdiya Kurdistan 24 mêvanê min e. Bi xêratî kek Mustafa. Kek Mustafa niha dengên Kurda yek alî kir. Lê dengên Kurdan li aliyekî ji bo İttifaqa Millet di çerçeveya HDP yan jî YSP de li aliyekî jî Hûdapar ku di İttifaqa Cumhur de ya aliyê sêyem wekî Pakê û Tevgera Demokratîk a Kurd hûn jî hû dixwazin navendeka Kurdî ava bibe duê çerçeveyê de gavişî hatin avêtin ji te bibîzin belê. Belê niha va çenda kesasê xwe wek Pak û TDK Tevger û berê PSK jî em hev re me dixwast li Bakurê Kurdistanê hevkariyek millî demokratîk bê avakirin û hilbijartin jî beşek vê hevkariye belê mixabin em di vê fikra xwe de bi ser neketin bi vê siyaseta xwe de em heta niha bi ser neketin û Kurd di va hilbijartina jî de dengê Kurda bela bela bû. Kurd wek navendekê wek aliyekî mixabin nikarin beşdarî hilbijartina bibin. Her yek bi alîkî ve ketinin nav ittifaqa. Em wek Pak û TDK Tevger me diho deklarasyona xwe me îlan kir. Em tarîfa İttifaqa Millet û İttifaqa Cumhur dikin. Li ber çavayê ev her ittifaq jî ji bo rêvebirina dewleta Tirkiyê hatine avakirin. û bername wan de ji bo Kurda bi rastî jî tişek tuneyê heta em dikarin vê di mesela demokrasiyê jî de hema ferqek pir mezin nêva wan de tuneyê. Her çi qas İttifaqa Millet gava ku dibe ez bêm ser hukm ez ê hinek gava bavîjim ji bo mesela azadiya fikrî û ramanî û êd hefsê berdana wan û qayûm û tişta de helbete vana ev jî gavên em bêjin baş e lê di esasê xwe de çi di mesela daxwazên Kurdan yên acil de û çi di mesela demokrasiyê de di ew bername û deklarasyonên ku heta hatin îro hatin îlan kirin mixabin tu ewek tuneyê. Aliyê me Kurda jî diyar e yanî ji alîkî bi İttifaqa Kedû Azadiyê û Partiya Çep a Kesk Yeşil Sol Partî heye ewan jî beşek Kurd niha li gel wan danûstendinê denin lê di bername wan jî de deklarasyonê wan jî de xwe ev niha İttifaqa Kedû Azadî û Partiya Çep a Kesk xwe partiyên demokrat çep pênase dikin lê mixabin di bernamê wan de ne behsa milletê Kurd behsa Kurdistanê jî nakin û dev ji vê berdin behsa daxwazên acîl esasî hebûna milletê Kurd perwerda zimanê Kurdî û qedexeyên ser navê Kurdistanê wana ev jî di bernamê wan tê bi vekirî bi zelalî wana jî de raya giştiya Tirkiyeyê de naparêzin bernamê xwe de mixabin ev jî trajediyek ji aliyê Kurda ve. Ya ku niha kekê Mustafa ku di vê deklarasyonê de hûn wekî Pakê her wiha TDK jî diyar dike ku dê piştgiriya de hilbijartin de piştgiriya Hakparê bike ji xwe durê xistinên dinên Kurdî jî Hereketa Azadî û Partiya Demokrata Kurd jî ew daxuyanî dabûn. Yanî mirov dikarî bêje ku ev hewleke ji bonî pêkanîna navendekê Kurdistanî. Rastî mesela Hakparê de dixwazim me deklarasyona xwe jî got hevalên Hakparê ji 8 sala zêdetirê me bi dehan cara bangî wan kir ji bo hevrixebatê û hevkariya xwe nedan ber û di deklarasyonên xwe jî de mixabin behsa hevkariya Kurda nakin. Di 21 çileya paşîn de li Diyarbekirê melgel wan civîn çêkirê me guherim hevkariya Kurdî û ya hilbijartina em hevdur ew bikin xwe nedan ber wê jî û cewab jî nedan li gel vêya gişî jî me wek TDK Tevger û Pak me got di şerdên îroyîn de dîsa bernama xwe û deklarasyona xwe partiya ku nêzî me me got Hakparê me got me dengê xwe bidin lê em hevkarî ittifaqekê nakin di çarê Nîsanê de Rêzdar Düzgün Kaplan Serokê Hakparê ji nameyek ji Pakê yek ji TDK Tevgerê irşand got em soz didin ku piştî hilbijartina ji bo İttifaqa Millî û hevkariyek millî demokratîk em ê gava hevdur bavîjin û çi bike ser milê me em ê bikin me vaya jî wek gavek erênî me
قبول کرد و مگود جبر ویجی امی دنگ خو بدن حق پار ام هیوی دکن پشتی هلبجارتنه همو آلیین کردا کردستانی لسر سیاست آخوی حتی ایرو باش لسر بفکرن و ریا کنو بدن بر ام برجی مگوتی وقت پاک دویل باکوری کردستانی هفکاری ملی دموکراتیک سر پرنسیب کردستانی هوا و داخوازن عاجل جی بده برخواه و وایا دوی یعنی جدر وی هدپی دوی ناوندک بی آوا کرن چام دوی جدر وی هدپی و جدر وی او دور و براوان ناوندک بی آوا کرن البته ام ریل بر دیالوگ او دانستندنال گل هدپی جی لگل هدا پارجی لگل پارتی اندجم ناگرن لی ناوندک کارب سیاستک نتویی کردستانی بمشین شرد اگر اونب هر جاره امید هلبجارتنا آوی هاوی بلا بلا ببین و اف دوزا ملت کرد باکره کردستانی هر ده آلترناتیف که خورتر نکار نوا خود آوا بکش بویجی پیوستیا باکره کردستان یا اساسی یک جی ام بکار ناوندک جدا یا ملی دموکراتیک آوا بکن یعنی پشتی هلبجارتنی چارده گولانی کو تکرم کری کو که düzgün kaplanşi name hınartiye yani mrov dikari beje pişti van hilbijartina eğer aku navendeka Kurdistani dürüsü ve herçend dereng jibi lejnebuni baştır navendeka Kurdistani hebe ku hilbijartini şaredariya jide verin ke Mustafa u yani ittifaka Kurdistani neteni girida işgar u şah hilbijartina yani revşe dozeka milli dozeka netevi yani دوی درباره دت نه ام بحثا دوزا آزادیا کردستان دوزا مافیا چانسیا ملت کرد کن و اف مجادله تکوشنک دورو درجه هل بجارتن تیدن دیپلماسی تیدن خبات بلدیات گلک خبات سیویل و لگل همو پارتیا و گل ترکیه پیوندی لازمن اوانا گش بشین خبات همنن دوی ام دوی مسئله زلال بن لباکر کردستان آزادیا ملت ما مافیا چارنسیا ملت ما باتفاقک به هفکاریک ملی دموکراتیک دکار ریش شخور بکش بو ویجی اف پیوستیه که او دوی ام ویجی زلال بکن او یشیل سول پارتی هدف کش خور وک پارتیان ترکیه خو پی ناسه دکن لی به 6 میلیون دنگ کردا لدوان لپشوانن دوی ام وی فرقا خوشی جدا بکن هگر پارتیان ترکیه بن فرمو سر چاوا برا سیاست ترکیه ده خبات خوب ماشینم برا اتفاق کردستانی جیده به هاوی جی نگرن پارتیان کردستانی برا خبات خوی کردستانی بماشینن یادی ام پر بزلالی ده بیجن او پارتیان که ایرو هدف و یشیل سول پارتیا چپاکس یعنی کردا دنگا دستینن صدی نو ده دنگوان ای کردای دوی هبونا ملت کرد و کردستان قبول بکن مافین کردا قبول بکن او ویا نبین لدیار بکره بچن لترکیه لترابزون لادرنه لازمیر لانقره لباجار ترکار ویا پروپاگاندا بکن لوی در بحث بکن و گل ترکیه کاربن دوی واری ده هشیار بکن وظیفه وانی اساسی اوه لی مخابن جالی که داخوازن کردانت برنامه دیه ده برنامه او دالی که ترکیه جی پروپاگاندا لسری اساسی نکن نهاد ده هلبجارتنین پارلمانتوی ده هندنگی خودتونه حق پاره هلبجارتنا سروکماری ده سکنا پاکی چی ده ما ده دکتراسیونا پاکو تفکر جید ما دو اشکره کر ام ده بیجن او نامزده که ده تعهد پیش رای گشتی یا ترکیه و کردستان تعهد بده که ده داخوازن عاجل ملت کرد قانون بنگهینا ترکیه ده و قانون پیوندیدار ده بجیب که و یا به اشکره شفافی تعهد بده ام بشکلی هایی بکن بله سیاست ما سروی اساسی برز شریک نها گواکم روب لهر دو حف پیمانیان تماشا دکن یعنی حف پیمانیان جمهور از گریدا یا البجارتمین سروکماری بیش اتفاق جمهور و اتفاق ملت Kemal Kılıçdaroğlu peşkuti nekje Portugal ki sezgin tanrı kullarını bisan diye. Diğer tıkaku söz dedin. O de pırsa kurt bedna parlamentoyu. O pırsa kurt bir rebazien demokratik bu xasibin berbe çareseriye ve biçe. Yani siyaseta Türkiye'de mrov dikari beşe de ruşa iroyinde ku Kılıçdaroğlu CHP gavek zedetir daya peşya AK Parti u Erdoğan. نها مدوی راستیا خوب ببینن اگر ام سیاست اردوغان یا 2002 حتی 2010 بینن بیرا خو د تاریخ جمهوریت ترکیه ده
تو سرو کومارا و تو سروک پارتیا وک اردوغانی گاوین به معنی ده پیشتر ناویتی حتی ایرو سیاست اتفاق ملت جی تشنگو ایرو دبیجن هین آجی نگیشتی وی آستی جبروی پرسکریک اوه ایرو اردوغان که داره ایرو ده تاریخ جمهوریت ترکیه جی ده جار اول سروک کی ترکیه شر سه بشه کردستانی دکه و دجایتیا کردا دمشینه جبروی پرسکریک نه رزدار کلشتارولی دبیجه همه برین دموکراتیک چاره سر بکن ام بخواه وی حال خواه هایی و به قانون بنگهین مجلس ترکیه نجه چاره سریعی بلی لی وراجی دوی کرد هبن رزدار کلشتار اغلب را فرمو که پرسا کرد چیه ملت کرد کیه حقی وی چیه ایوه مسئله چاره سر بکن حتی ایرو تو ازاحق نکری ام جی ذاتا مخواهک پاک و تفگر جی ام بانگی نامزد سر و کمارت کن فرمو برنامه خوش بود داخوازن عاجل ملت کرد اشکره بکن و برای ملت کرد بزانه به ام بخواه نل دجی پیش امنه پیش حکومت ده مسئله ویده لی تشتل بر چعواجی اوه که ده افکار حتی کرد بخواه نبن طرفک و داخوازی خودی در نکبن مخابن ده تگاو نیاویتن گلک سپاس بریز مصطفی شریک سروک گشته پاکی میبانیم تماشاوان هجار رجب طیب اردوغان سرکوماری ترکیه لدیاربکری داخل به هفره ببینن اردوغان لدیاربکری لفتاره که کول ویدری داخل فرم